نن زمون سبق سورة البقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 219 نوالے تر 221 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يسألونك عن الخمر تپوس کیدیستانا پبارا دسکلو د شرابو کے والمیسر او د کولو د جوارائی کے قل فیہما اثم کبیر تورتا اوایا پدی دوارو کی گناہ دلوئی ومنافع للناس او سلگی پای دی د پارد خلقم وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا او گناہ دے دوارو ڈیر لوی دے د پای دے دوارو نام وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او تپوس کئی دیستانا چس شے خرچ کی دی قُلِ الْعَفْوَ تورتوایا دزان نزیاتی کئی كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دارنگے بیانی اللہ لکم الآیات تاستا دلائل لعلکم تتفکرون خام خاچ تاسو سوچو پی کرو کئی فی الدنیا والآخرہ پپائدو د دنیا او آخرت کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او تپوس کئی دیستانا پبارد یتیمانانو کے قل اصلاح لهم خیر تورتا اوایا اصلاح کول ددی غردی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ او کیوزائی کوئی تاسو دی لرزان سرام فَإِخْوَانُكُمْ ندی رون دستاسو پدن کے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ او اللہ پی جنی پسات کون کے او اصلاح کون کے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ او کخوخوی دا اللہ نخا مخا پا تکلیف کے بے اچولی ویتاسو ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالب حکمت والدیم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ او نکاح مکوی د مشرکانو خذ سرام حتی یؤمن تردے چی ایمان راڑی دی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ او خام خاوینزا مومنہ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وردا د مشرک خزنہ ولو اعجبتکم اگر که تعجب کی غرزی تاسو لرم مال او خائز د اغیم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون او پا نکاح مورکوی مومنان زنانا مشرکان سڑوتا حتی یؤمنون تردے چی ایمان راڑی دی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ او خامخا غلام من غرد د مشرک سڑینا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگر که تعجب کی غرزی تاسو لرم مالو خائص د اغیم اولئک یدعون الى النار
دغه کسان راغواړي خلق اورتام والله يدعو الى الجنه او الله راغواړي خلق جنت والمغفره او بخنتم باذنه پخپل حکم باندې ويبين آياته للناس او بیانی الله خپل دلائل خلقتا لعلهم يتذكرون خامخا چې دی پن او نصیحت واخلی